Здравствуйте! Danes se bomo naučili, kako se predstavi in osnovnih vprašalnic. Govorili bomo tudi o barvah in številkah. Zadnjič sem že predstavila sama, o mojih letih lahko samo ugibate. Меня зовут Надя, мне 9 лет, я живу в Sloveniji. Молодец, Nadja. Rekla je, da je stara 9 let, ime je Nadja in živi v Sloveniji. Gremo sedaj k osnovnim vprašalnicam. Как тебя зовут? Меня зовут Надя. Сколько тебе лет? Мне 9 лет. Где ты живешь? Я живу в Sloveniji. Молодец, Nadja. Še enkrat bomo ponovili vprašalnice. Как тебя зовут? Kako ti je ime? Сколько тебе лет? Koliko si stara? Где ты живешь? Kje ti živiš? In odgovore. Меня зовут Надя. Я sem Nadja. Мне 9 лет. Stara sem 9 let. Ja живу v Sloveniji. Živim v Sloveniji. Seveda nisem Nadja in nisem stara 9 let, ampak če že govorimo o številkah, številke odločajo naše življenje. Začelo se je prestopno leto, ki nam ni prineslo zaenkrat še nič dobrega. Upamo na najboljše. Kakorkoli že, številke v ruščini se imenujejo zelo podobno kot tudi v Sloveniji. Začnemo naštevati. 1, 2, 3 in tako dalje, s tem, da včasih namesto besede adin, ki pomeni ena, uporabljamo raz. In zato se reče takole. Raz, dva, tri. Tako boste lažje zapomnili. Kar začnemo naštevati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potem se doda nacet. Se pravi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gdje že ima 20 let. Sama obožujem barve, ampak v moji garderobi prevladuje črna oblačila. Sploh ne vem zakaj. Barve v ruščini imenujejo z besede cveta. Se pravi, krasni cvet, rdeča barva. Gremo po vrsti. Krasni, sinji, zeleni, žolti, črni, karičnevi, beli, seri, oranževi, rozavi, goluboj, fioletovi. Mislim, da sem naštela vse osnovne barve. Zdaj bomo še enkrat ponovili barve oziroma cveta. Это красный цвет. Это серый цвет. Это белый. Это синий. А это голубой. Zanimivo, da v ruščini obstajata dve besede za svetlo modro in modro barvo. Gremo dalje. Это черный цвет. Это коричневый. Это желтый. Это фиолетовый. Это розовый. Это зеленый. И это оранжевый. Upam, da sem vse naštela. Zdaj gremo še enkrat ponoviti številke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da boste lažje naučili barv, bomo povedali tole. Синий, красный, голубой, выбирай себе любой. Še enkrat. Синий, красный, голубой, выбирай себе любой. Zdaj pa še izštevanka. 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик moj. Povedala sem izštevanku, ki govori o zajčku, ki je prišel na sprehod, ampak je za njim prišel lovec in ga ustrelil. Zajček je umrl. Žalostna zgodba, ne da? In za konec bomo ponovili vprašanje in odgovore. Как тебя зовут? Pomeni, kako ti je ime? Меня зовут Светлана. Сколько тебе лет? Pomeni, koliko si stara? Мне 20 let. Stara sem 20 let. Zakaj 20? Zato, ker nismo še učili večjih številk. Где ты живешь? Pomeni, kje ti živiš? Ja живу в Sloveniji. Upam, da ste vsaj nekaj od tega zapomnili. До свидания. Пока.